ایوار باش بینر و گهداریم بررس یعنی کانال بادینان خوشحال اینجا رکادی هم هنگشتن فی کدوش بود پیشکش کرنا خلق کادیش برنامه ها ابزالالی بینر و گهداریم بررس من وید بیشم کو ابروکا 3 سال در باز بن سر وغیره خدیجه رازی جناب امام جلال ابروکا بورینا 3 ساله سر کوچا داویه یا کسی که گناه امام جلال بو خواتگری وی ملتی بو رای نشانداری کردایتی بو فریاد رسی هر کردکی بو هر جهه که جهانی گود بیتن از کردم بیتن هین همی پترش من اوی کسی بنیاسن جناب امام جلال بنیاسن بیتن از قطره که جیل بحره که افروکا نشیم خدمت خواتاوی بکم گود ویدمی بو محادی ترخان کرن لی یا ما پیچه بیتو سر ملید ما همجی تقصیر ناکین و دی بحث کین بو خدمت کرنا هوا و پیچک خدمت کرنا و خواتا خودش رازی جناب امام جلال گهان دیه ملتی مهمیه ما افروکا دو میوان زور برس الاستودیو آماده کرنا بوی که کو ام پیچک وان تشتا بیجین ابن کو سرجی خودش رازی جناب امام جلال را در باز بود میوان زور برس مستعمل صدیق کو ایکش وان پیشمرگا بوا کود گل جناب امام جلال بوا تمام دم دا پیشمرگی دیری نشی ماموستا زور هجا ماموستا سلام لینا وای کو اوجی ایکش پیشمرگین دیرینه ات سر وقتین شورا شاشی دا پشکداریه که هری برنیاس کریه هکر هینجی بکرم آخو بینه رو گهدارین ما بن هین دی پتر ما مازن کنو دی پتر شلو واجی دینه بابت خو ماموستا این برای سین هر دو گلب خیر آدن سر چاوا بو زنگین کرنا خلقا افرو گلب خیر آدن سر چاوا ما مستمر صدیق ام دیش جنابته دست بکین کو جنابته ایکشوان پیشمرگا بود گل خودش رازی جناب امام جلال بود مدویدن تو پیچکش وی سر بوره پیچکش وی جیانا خو اواکو تد گل جناب امام جلال بوراندی تا اف مروفه چاوا دید تا دید چه بو چند مروفه کرد بو چند مروفه خودان شیان بو چند مروفه دیپلماسی بو چند مروفه سیاسی بو ما گلک بسیارین دی جهنه لی زوربه واناش ویریجی کم بن گلک سپاس پیشی هموش تک سری رز و نوازش بو وفات جناب امام جلال و برادرین یعنی تر دست دامزرانه یکتین اجتماعی کردستان سرجم شهیدین شورشا کردستانی تایبت شورشانی آگلیمه راستی روژه که ها ساده و غرکرنا ذاته که وقت کرم کرگود ام نشین یعنی چند دقیقه که وصف مزناتی امام جلال و کاریزما امام جلال و دیپلماسیت امام جلال و میرانی امام جلال همیه وقتا که کم ده سراودی بکن یا از بینم رایام من امام جلال کشتی یعنی سر کرده که به هم پا بود تو دیرو که گلی کرده من بحكم كبيشمركه من قال لك تنيش مالي كسام بحكم ايه وجبالي بيدجك يعني في سردمي قالك سركردين كرت مديتن هما بيجي هر همي شل روشالات شل روش آوا شل باكور شل باشور از بار تقريبا همو مديتينا و از شانازي همي عجد كين اوين شورا جيودي بس خود كشف وكي امام جلال من نديد بله يعني كسب وصفي وكافة المواصفات وشلون هميا همو خدان ريز وتقدير بس نوك امام جلال كس ناقه في مرحلة امام جلال ده امام جلال بشتي مصدرين كارثات بسري ملتي كرت هاتي كاتفاق الجزائر الشاشي آدار 1975 كارثة که گلگ مازن بود کرد به امیدیه که وصل سر دهات یعنی ایتر گلگ زحمت بود تو ناوی کرداتی بینی لهر چا پارچاج کرد توشی از بکا مازن بین دوی نخوشیده امام جلال خوش بود جنگی را پیچه حاضر کرد را بود ماوی دو هیو نیوا ده بلکه که امترجک یکتی نشیمانی کردستان درست کرد
القل وفاد هيفوني با ادبارن و مرحله ده سردانا همی کسی انسان دوست گل کرد ین دوست انسانیتی ین دوست دموکراتی سردانا گل جن گرنگ کرو و خواتک سیاسی عجله وقتی سردانا رحمتی اولی کری یا ماوسی تونگ يعني جبالي هنجي علاقات الجال سلوك المصري بري رحمة جمال عبد الناصر او علاقات الجال المصري هالما بين شل قال حكومة سوريا وهنجي رحمة حافظ اسد بد ورك خرابين فلسطينية يعني تايبت يعني حرش ياسر عرفار حتى جورج حجب ونايف حواد بمانو حتى معمر قذافي سلوك ليبيا يعني مام جلال كفانتك ولا دريش كر شل اوروبا شل واب ماوي واد و هيوادا دستا دامزرانه گهانده اکتر یکتی اجتماعی کردستان درست کرد که یکتی اجتماعی کردستان احتمالش بی یکی شش آماده بو اعلانی بس بر هندک هویا تایبت با کن برادرک بچه تأخیر بو بگه توی داری کرنه یکی شش یعنی احتمال بو 23 بیان در کرد ایتر امجد وکی او خلقی اجبر شورش دیتر روین چکداری هنگی بوین بله که چوبن با کور کردستانی بوین یعنی ما جاب لی بو قریس که عرضه که پیدا بود شو بیان اتحاد خواندن گلک شاف پشمرگین کevin شبر ما شورش ایلولی قصد سوریه کردن بزنده چه هبت چه نبت مهم یک دو سه جامعه سردان کردن و پشتی هم گشتن خدمت جناب امام جلال و برادرین دیتر ینده سیدا مزرانه را که رحمتی کاغنا و شیروان عادل مراد عبدالرزاق فیلی دکتر فؤاد یان کمال فؤاد اوانا ما دیتن همی که ما همی دیتن که شورش برشت پا بد آن نه طبعا هنگی بی وقتی که رو دجمن سرخوشیا سرکتنی ده بو سرخوشیا سرکتنی ده بو گود دار خورمال سرچیا کردستان شین بن 4 پشمرگه نشیندی سرچیا خواه بگرن او بی ماوه ایکی ششی هفتی و ششی حاضریا هنده هات کرن اول مفرزه سروکاتیا یعنی فرماندریا سرکرده شهید نمر ابراهیم عزو در باز بون 37 پشمرگه بون اون دزانی یعنی مثلا همی هاتن پیلان دجمنی و قوة كفنا باريسا منطقي هاتنش ناف برن يتر يكتين راوستا كارواني دو كارواني سيه شورش برپابو كشورش برپابو يتر دجمنش بلاش نراوستان اوانجك بيلان و اودين خواه امام جلال تهيفا حفتي ده جهش كردستاني كبشتي خباتا خواه سياسي دبلوماسي زيده كدي جهش ده كردستاني و دست به یعنی چی بجم امام جلال ویده ده یعنی پروفسور و ماموستا که پروفسور بی با شورش گل و شورش پارتیزانی زور چند بی دوری امام جلال افتشته همی که شورش برپا بو جه خواه گرته دی ایتر دشمن بلاش نراوستان هر پیلان دشمنانو او بی نتیجه کاریسات حکاری ایتر کسی بار نکرد یکتی نشتیمانی دی ناوه جمینید بس چنگی امام جلال ما بو هر ما زور باشه مامستا سلام از مامستای بیرم اینا خالق و گلک و گرن که اوجی سال 75 بو یعنی رخه که را مازنه بر پرسین ولاتی مازنه بر پرسین نتوه که کن نتوه کرده بیجنه جیهانه بیجنه خلقی خوشی که اوی گلک باری بهی بیجن ایدیل ویری خبات بسته ایدیل ویری دستات داخلین ایدیل ویری دی چکی دانین طبعا اوه کارساتن یعنی کسک وی گل خلقی خوب کد اوه کارساتن لای دیوه برانبرک هبید کسک هبید بیشتر نخیر ام ناراوستین امی بردوامی کن اوه چه مروفک بوا خوصا اوه چه فکرک بوا خوصا دو رخه که رمازن ترین کسی آنم بیجین قائد ولاته که بیجیتن بسته ایکی دیلویره هبدر که بیشتر نخیر نبسته امی دست بگه کانی چه کن امی شورشکا نیا گل ولاته ما چه کن اوه چه کسک بوا خوصا چه فکرک کردینیل دوی هبوا اف کسی هوسا هنیوی چند خیاط کرد که اف مروه همی گاوا و ریکا بلند هبویه
همی گاوا باوری پنده بویک و دشید بر خدانه دست نداهلانه دست نداهلانه یعنی اگر تو سحکه بر پرین دیروکا وی کسی هنی هج بچیکاهی یعنی هی وقتی گنج هش لقطاب خانه هنی خدانه فکره کی بویا خدانه بو چونه کی بویا خدانه وکی بین خباته کی بویا و هدی ناوی خباته داوی بردام بویا حتی او خالات دست نشان کردی سال هفته 5 وقتی شورشا ایلول هلو شای یعنی دسه خال هذا بروشت یعنی دست نشان کرد بو ور بلندیا وی کسی بله ایک شوانا سال هفته 5 مثلا دی بس سال هفته 5 کین وقتی شورش هلو شای اف کسه شنیکا رابو سر بله گرنگی هات برید شنیکا رابو سر خو و کی دوژن لیگریا کسید زیرک کسید شورشگر کسید خباتگر کسید باوری به دوزه هی لهر جهه که هبن خونزی کر خو گهانده پیوندی پیوه کر و همیل حکوم کرن و السوریه ایکتیان اجتماعی کردستان دامزراند و گود دوید ام و خباته بردام بگین شورشا کردستان نابد در راوستان در اوه و دست بکرو و فعلا وکی وی گوتی وکر خالق آدی یعنی مقصدام بله کارسات هکاری وقتی کارسات هکاری بلکه مثلا ملاقات الگل بوده بله یعنی خالق گله گرنگ بود او هند قدر پیشمرگه او هند قدر کادر او هند قدر خلقیت کوشر و زیرک و روشبیر و هشیار همی کوم کری الدور آلای کی بو خباته و بو کرداتی و بو ریگری راگوهاستنا کردا السنورا و قولایا کردستانه پتریا وی خلقی پتریا وی پیشمرگه پتریا وان تکو شرا همی به پیلانکش ناف چون همی پیلانکش ناف چون اوه همیه و را وی کسی نینه خاره بلندتر لکری یعنی گلک جارا کیزده ویل سر تلویزیون یا گوتیه و پشتی کاراسات هکاری چه بود؟ گوتی کاک نوشیران هات دف من گوتا من دوید ام تشتاکی بکین تشتاکی نی بینین ناف خبات و شورشا کردستانی دا دوید ام بردوامی بدین وی خباتی دوید ام دستانه داهلین دوید ام وی ولاتی جه بر خدانی مام جلالی گوته گلک سوپاس بو وی پیشنیاراته کری گوته اجی خدانوی باوریم اجی خدانوی بو چونیم خالقا دی وکید بیشن سروا خالد مبحث کری سالا هشته وقتی انفالا دست بگیری پتریا گندت کردستانه همی هات نچول کرن همی هات کیمیا باران کرن یعنی کردستان به پیشمرگه و خلق و همی در بازی سنوری گاولما در بازی سنوری ترکیه و چونه کمپال هر در رخا مام جلال هنگیش در و با وقتی انفال دست بگیری پشتی انفال جدر و زفری و هاتا قاسم الرش هنگی بارگاه مکتب سیاسی ایکتی القاسم الرش بو مام جلال هاتا قاسم الرش همی کادر کم کرن همی پیشمرگه کم کرن همی سرکرده سربازی کم کرن معسکر وگرن گودویت همی پیشمرگه تدریبه بکن همی پیشمرگه برنه تدریبه کاک مالاجی وکید بیشن هنگل دف ما بو پیشمرگه برنه تدریبه پشتی هنگی مفرزت پارتیزانی درست کردن گوما چل کشیل گل من هبن دی بردامید موی شورشی چل کسا اگه اگه چل کشیل گل مبن یعنی واقف نه یا گفت چل کشیل گل مبن دی بردامید موی شورشی و فعلا بردامی دای پیشمرگه حاضر کردن مفرزت بچیک فری کردن همی دوره یعنی معناوی چه یعنی چه کارسات چه تشت مازم سری وی کسی و وی خلقی هات بد نشه و را وی کسی داوازی زور کرد همی گاوا بلند بوی مامستا ام یعنی بیشین کومالگه کردی چند ویتن وی قریل سرخور راکد یعنی چند امشی آینه هندک الوی قریشی سرخور راکین یعنی کسک بیتن تو وی ظروف حوصای برطنگ دا بیشت همی آوره لی بلند کرد بیشت ام نمرینه ام اتهینه برو واجی امی دست آویج نخباته که یا نیتر و پیش کفتی تر چل کسی نوکی جنابته گودی امی خباته که اینو دی بردامین چند ویتن ام وی قریل سرخوراکین یان مل سرخوراکیه مزانیه که اف مروفت چه بو بدرستاهی که ام بشین قریل سرخوراکین
والله مخابن وقت بيجن قانك او مازنج كومالغا كردي اغازاني بس قال لك تهنجي رنگا نوا مسئله دیروگی دا نچو بنو شارازایی دا نبتو بس يعني اف كسا بيتوي هندية اف كومالغا همي اف خلقا همي باش دبيرو هزرد في كسي بجهن بزانن بيرو هزرد في خباتا في خغوري كرنا في جبو برجمن ديد في خلقا نجبو چتشتدي جبو آوا کرنا کردستانه جبو رزگار کرنا کردستانه جبر هنده خالقا گرنگد وید اف خلقه دیف بیرو بو چونن وی کسی بچنود بردوام بله مصطفى الله همان بسيار بو جناب تاجي يعني چند ويتن افروكا يعني ام بيشين برينوكا وهر تهبون دو حتى فيغافي ام بزانين كا افمرو وكي بو ام بو نوين دهاتيشي بيجين و هندك اجي بو مگود بيتن بو اكي كو ام قريفي مروفي سر خوراكين بو اكي كو ام خباتويجي بير نكين بو اكي كو يتوكيويجي چبن خو ملتك نام بيتن هما بيجيتن مام جلال چو يان اي فلان كس چو هما امي دستا داهلون دي كبين نه اوي نبود يا پشتي من كس نابيد برو واجی اوی خباتا کری کو گلکی دیت و کیوی هبن یعنی بو چی ویگا وی افتشتناه تا برچاف کرن بو چی خباتا وی مروفی بدرستاهی خواندنگه ها نایتا خواندن والله دا خوازیومش همی اوه يعني ين وكيوي درز بن بس بارناكم يعني وقت تام وكيد چنگی رأی من برانبری شخصیت امام جلال اسمه وکی باور بنده مش هنده باور میجک که بی ملت هند دعای روزگاری کریم خود امام جلال داوا گفت یا گوه خود امام جلال حج گوه بیجد هند روزگار بین اواج گوه خانه دا امام جلال نی بی ملتش بین دشمن امام جلال دو باجتانی انکار نهایت کردن که او دیهات کردن بس امام جلال و که سلام بحث کردی تجارات چو تنگاویا دا دست نبردایا يعني يا غير مفتدى برداني عندش خانه بردا مام جلال كاريزماك بي يعني ازبارناك يعني كاريزماك بي الشرق الاوسط دوك مام جلال حتى انه پیدا بد نرد ناف كرد سرچنه كسك هو صمام مستا يعني همبري كيب راوسيت همبري حكومتك الدفاعي كون بيجني حكومات العراق يعني بيجين ایک هو سال بر و حکمتا براوستی تو بشتی از ده هر خباتی کمو ام هر کردین و ناوه مده عربی دو ام آزاد بین و ام آزادین باشه حکمتا وی سردمی عراق و حتی که ام بیجین بو هسر و کمار جی چه هزر یان چند هزرک مازن بو خود جرازی جناب امام جلال کریه هری هزر کریه که همه مروفکی عادی و صباحی ده بدو اغراءات مادی ده تسلیم بیتن یا جی هزرکا دیا گلکا مازن تر کریه که اف کسا تنه ده پنده تسلیم بیتن که اف نمینی تن حتی اف تسلیم بیتن پشتی نمای ماده چه برگیریه کتن یعنی بجین حتی اف هبیتن ده برگیریه کتن یا جی حصا فکر کریه که اف ده بدو اغراءات ده تسلیم بیتن مام جلال مام جلال که وقت سرو کمار جبری نه وقت سرو کمار يعني او تشتي مام جلال كن قالش شياني سرو كوماري تأكيد بل مصدر بنا دي بول مام جلال بخوت فكر وبوچوني خدا مام جلال كردستانية كي راستقيده بو حتى القال پارچين دين كردستاني قالك جاروي قوتي اگر پارچي مازن روزگار ببت يا متيج بچت نمهمه نگرينگه هم دي تضحية بندين حتى بحسي باكوري كردستان كي مام جلال قلت دايما وكي مصر عربانه شام مصر بو عربا جرينجا مصر بقوات بد عربا بقوات بو ماجي باكور بو ماجي باكور مصر هكا باكور بهيز بد معنا كرد بهيز يعني دائما أبا ديتنا جناب امام جلالي كردستانية كيف درس بو وهمي يعني شيء همي قربانية كيف بينا هر پارچه كي كردستان دبلت ديروك اشكرا دكت وقت روشالات كاتين طنقاوية ده امام جلال بخواد داخلي روشالات همو هیزایی کتینی شمانی کسان در باز بی دفاعش برن خواهی کرد کردن هندک دیجه چون کردن پیشا 15 وقتا شر کردن فرقای ابا يعني قلق شهيد جدا عدد اسبوع ضابط نظام بس الدوري سهل شهيد هي كتير ويدا يعني حتى تصيب بالبرسن ديار وكي انه لمجد سلطان وطهاري حاجه عزيز وانا روشالات شهيد بون يعني هي كتير اجتماعي كردستان سه پارچه کردستان شهید داید
بله ما مصطفى بوما بحث جناب تيك شو بيشمرغو وكود قال خود جرازي مام جلال بو اكيد تشتيت هاتين هقوتن شلا جنابي و اكيد تايبت بروكين جبهيدا يعني ام بيشين رينشتن هذا هكر جناب تبو ما بو بينرا بحث هندك شو تشتاب كد كا مام جلال تايبت وقتی دلیوا تنگ با می بشین شر چی بیتن کو چونکو هر گاف هم اونینه بیرونی خاری و ندوا بو خلکی بدی بالعکس ده هرش هی سرتا ده تو هرش کی ده تو برابانی کی وقتی حالت توسا چید بون مام جلال چه کساتی بو مامست مام جلال همو تنگاویه که ده بعدين بجن لات كليش لاتا بله يعني دائما تنگاوي برفراد كرن قالك اقرنك نبر طنكتر لبكي ابدا دائما معنويات الدا بيشمرقي برزيبه وقت المناقشات جدي بو قالك جرى خفتنا قلتي ام شرناكم بو اوي سر كابين مولا سرنا كابين بس ام شركم بو اوي كرد بمينت چنگه دشمن پیلانا نمانا کرد دزبه راکرنا سنوري همیا بو اوي تعریب کرنا کردستان کامل امش برهند شرط کن دا کرد بمينت بیا انسانك ذي فكري ذي بيروالي شري بكت او يتر الخماش تشتي نابت چنگه همي تشتي خواه بيناب قلو ملتي خواه دينت تا اودي تر افا يعني بجم المسالين الشري ده مام جلال قلق شارزاهو يعني بيشت يعني چه شرك نينه مام جلال بجداري تذكر بس سركتنا يناوت اتشم قلق شراج بيجي يعني اول برا هيك هوا تشو ينجي او تني ورايا هوا برس مثلا بيت وطا يك روزگار كنا بيت وطا يك يعني شر هلاج ودابان يعني شر داستان روزگاري يعني هوا شر مام جلال خوخه كسر پرشتي ذكر هميا سركتنا يناوت وقت حكومت هجوم كني سر يا كتي معنويات هاتن قد في شك توزيع كان باور كهل بيشمرگه بينج في شك بس كمام ما هميات بس فيا مام جلال شو يدير كبب بالعكس برنو رحمتي حاج الشيخ هاجي ورقت بي خدي ببرنو مشاوي خدي دينا دا كوبتري اي بخواب دس ابد خوانا دو باشو ويعني ايه مام جلال قايده كي عظيم ويش يريد وصبت يبازي چا جي خبردن راست مو بمنجي مو جي خنا برد زور يعني جسارت من قالك خلقي آزا وزيزك قهرمان من هديتي ناف شورا شده وبيشمرگي قال آزا بس بخودي من كش مام جلال آزا تر نديد قرنگه ما مستكسك هو صابتن من بسيارش ما مستمالا يجي كركو حكمتين وي سردمي حكمت يعني ايقل ديف ايكيين عراقي دي چه هزر بو في مروفي كان يعني بيشين چه هزر بود كر چند طرس لي هبوكو اف مروفا دي بيتا فريات رسك بو قالي كرد روجا كش روجا هيتن دي آزاد بو ناخو راگهيني دي سر بخو اخو راگهيني دي بيتا خدان ولا دي بيتا خدان آلا چند هزرك بو في مروفي كر حكمتين عراقي زانيكا بالبل يعني باشترين دليل بوكو هزركا مازن بو في هاتي كرن شلاي حكمت الداغير كرن بله يعني كر البيرها قالك جرى حكمة العراقي دا عافية كده بو همي كردات دا قجبلي جلال طلباني فالدليل تشي معناه ايه انه حكمة هزركا مازن بو في كسيد كر راست يعني افا وقت بين تشتكي بيشتغل كيما همية يعني واختاف كسب مينت معناه شورش دي مينت شورش دي بردوام بد شورش دي هيس كفت يعني شورش ناراست يعني جبر هندي تقول جبليوي افاجي وقت بين خالك بله غرنگا حكمت نوي سردمي اف هزرا ما صنعت اف هزرا بود كر خالك دي يعني وقت تو صحكيه مثلا في كسي پیوندیت وی هندت برفرهبون يعني ازبارنا كم يعني سركردك الفيدا فري همية العراق دولة دارو برفه هندي في پیوندی هبه بكساتيت عربي و بكساتيت كردي و بكساتيت جهاني و يعني قالك پیونديك يا برفره قال همية هبون مثلا ماوتسيتون به هالسينه بو پیوندی قال هبون جيوارا أبي وقت بيا رمزا بقدان الهمي الدنيا هيوانديل قال هبون جمال عبد الناصر
وەکی دیژین شاعر و ئەدیب و هۆزانوانێت وەکی بێژن ناو و دەنگ پەیوەندی دیسان گەل هەمیە هەبوون ئەوە خراپ پەیوەندی بوو کە مەسەن جەواهری ئێک بۆش دۆست بێت هەرە نێزیک یعنی ئەوە هەمی بۆ چە هەمی پەیوەندی هەبوون خرش بۆ قەزیا ملەتێکی کوپشێن ڕێکاوی خەلکی ڕات ڕێکاوان کەسا ڕات ڕێکاوان حەزبێت وەگیت بێژن ji dervey Kurdistanê bişên harîkariya şoreşa Kurdistanê bikin bo pêşveçûna vê şoreşê. Tê te gotin ku Xwedê ji razî Mam Celal êkişwa kesa bûye ku herdem vîyaya mafê jinê wekî zalamî bît û hekerpitir jî bît kêşe naketin. Cenabê te wekû pêşmergek, wekû serbora ser cenabê te derbas bûyîn û şoreşa jî de pişikdar bûyî. Tu çawa vê lêk dey? Erê Mam Celalî çend rêk xweş kir ku jin cihê xwe bigirîtin. Erê rêk lê digirt ku hemû em ê bêjin mala wî da yan nêzîkê wî da nexêr nehên nav xelkî da nebin û hîn bes yê bermalê kabaniyan e yan jî bilhekis berûva jî rêk xweş dikir û bû yekê ku jin jî milib milê zalamî ve dê xebatê ke çil çiyayê bîtin çil ev rû kel bajêrî jî bîtin. Eger birov sahte xebata wî ji destpêkê serperiştiya lanê çep dikir et şoreşa Kurdistanê de. Yani her ji destpêkê dijî hizrêt eşaîrî bû, dijî hizrêt şêxa û axa ve mesela bû. Ev delîlê hindê ye ku vî kesî ferq û cudahî nekiriye navbeyna jinê û zalamî de. Yani êk cafiya sehkiriye rêk li hemiya wekî rêka daya jinê jî çawa rolê xwe zalam bibînit wisa jin jî bişêt et xebatê da, et kurdayetiyê da, heta pêşmergatiyê da rolê xwe bibînit. Yani êk bo piştevanekê mikomyê vê meselê bûye. Belê ser mesela xwendkara tê te gotin ku Cenabê Mam Celal piştevanê sersextê xwendkara bû û xwendinê bû em bêjîn xwandina xwe beneserî bû yekê ku heta bît miletek dê rojek hê dê çekî danît bez vê tiştekê dî pilgirît navê wî qelem e navê wî zanist e navê wî xwandin e. Cenabê te êkişwa pêşmerga bûye Mam Celalî çi gotiye yan çi et hizrête de ser xwandinê ser berdewamîdana bi xwandinê çunku şoreş dihête bajêrî bîtin wekî evrûke çiya bûme dest nadet evrûke tiştekê diye ku ew jî xwandin û zanist û zanîn e mamosta. Ola Mam Celal giringiyeka gelek giring da xwendevana qutabiya ew li gor îmkaniyatê hingê gelek jî evên pêşmergên xwendevan evên yani bijim çunku tê te gotin zorbeya kesên derdûrê wî ew bûn yên خدانê bawernama kesil derdûrê wî hebûn ew bûn yên şareza edbiyavên em bêjin rewşenbîrî û têgeştinê de mamosta. ew tişte daîme hebû dorê wî yani muhawelat dikir bi gor îmkaniyat heçî kesê mesela bişikil şehîda yani pêşmergê dînîn heta bû ji derve gor îmkaniyatê hingê ew hemû wexta îmkaniyat nebî. Belê be. Daîme salê 5-6 kes rêdkirin bû xwendinê ew yani rêk heba. Taybet tadî rê daîme li ser yeketiyê gelek ton bîn cana Îranê qepat kir cana bed kir. Rast. Rêk heba ew bî ew kesê bigihête Sûriye. Çi geş ba Sûrî piştî hingê ew rêk bû vedkir. Rêk bû vedkirin rêdkirina xarij gelek şu an nas dikim niho wê çûyîn wê rê re çûyîn niho Mam Celal rêkirîn na hindek şu an nas dikim yani neyeketîne. Belê. Yani hatta bes ferqî nekiriye tenê gotiye ve Kurd ew dê xwe. Yani ew tişter ber çavê wan nehat yani diyara yani we zanim xwe çûyîne aslında şu an nas dikim yani ew jî hebûye. Daîme Mam Celal muhawela xwendinêkiye birader me gelek şehîd Rojava xelkê malê we Rojava bîn xelkê başûr bin li wê de bûn yani heçî şu an ew gencit wana imkaniyatê yeketiyê rêkirine ji derve bixwînin. Tu zanî wefayê miletê Kurd jî gosan hindek gelek çûn û nezivîrin hindek hatin hindek nehatin. Zor baş. Amsta mala. İmtiyazı bu da. Bes bu mesela kesukarê şehîda û pêşmergeyî yani Mam Celal piştevanekî sersextê heniye. Zor can. Em dihîne ji dezdana kesekî ku ew ê heta vêgavê me behs kirî. Erê ev tinê derzek kefte nav êketiya niştîmaniya Kurdistanê da ku hata ji dezdan
یان جی درز کفت ناف کردا گشتی الباشوری کردستانی و کردستان آمازن گشتی یان جی عراق بخوفه چنکو هندیک و خودی لرازی جناب امام جلال سرو کمار بو بیت روشا سیاسی هر ناوا عراقی جی حتی هر ما کردستانی جی ما اف کشین ویگاوی نبون هر اف مروفه جی بون اوین ویگاوی عراقی بریود بن لی ام خدا نید و کشانه بون یعنی امام جلال تنش ایگتیه چو یانش کرده همیا چو یانش عراقی چو سيدا الفيدا تشكي بيشم يعني مروف دويد في إثبات الجل خلقي جدال في كرت ببينه بله مثلا آخفتنا آية الله سيستاني وقت بيجت مهم جلال صمامة الأمامة العراق والعراقي بالضبط وصاجب وراث أول ويد اللي تأسيل عراقي شو الشيكات يجي شو كردا هم يشوش هر شافاش كردستان شو كش هر شافاش كردستان أفريقيا تبريسكا مظلوم كوباني دي تبا کا چاوا بحث امام جلال کد کا چاوا کیسی گلی کرد همیه چو اگر بیتو دانستاندنی هزا گریل یا پاکیل گل حکمت ترکیه و رحمتی ترگوت ازال او یعنی اشکیسی واجه چو اشکیسی ترکیه چو یعنی چون امام جلال ضرر المنطقه هموه بی بهر و کسی تر yani bir şey ve vallahi cihim am Celal vaçan vi devri hende Kurd hende berjavandi Kurd buyun hende yani nu منطقه و از ما که گلک خراب داده شد اگر مام جلال افریقا ما باو از بارم دا گلش و از ما کم کد زور گرنگ ما مستحبونا کسی کرد ناو امام جلال و سر و کمار عراقی بید کش عراقی او عراقا اتهبونه دا شرگل کرده کری اتهبونه دا آزادی همی کسا را گهاندی و همی کسات آزادن ما عدا کسک نبید کم ناوی امام جلاله و او کسا سر و کمار بو سر و کمار اری رولی بی چاوا بو چاوا شیا کردا ازباتا کردا البغدا بکدن چاوا شیا پیگه کردی پیز بخیتن سر آست عراقی و همان دم دا سر آست نیو دولتی چنکو دلیوه بو تهاتی بگیانه که کردی تو چه سیاسته که برای و بیل پایتخته که وکو پایتخت این بغدا همه میشه یعنی هندک صفات دوی کسی بون یعنی کم جارات دوبارت بن راست ایک شوا کسا بو چه جارا سیاست کربه ند کرد گرنگه اوه گل خالقا گرنگ بو یعنی چندین بیجن یعنی کمبونا دا دست بگا کمبونا خودش جوازی بله نکته بیج بو نکته گود بو چه او نکته گود مثلا دا جوه کمبینه راحت که تو خوش که تو بدلگی صافی و گید بیشن دانستاندنیت خوب کن اف کسا گلت کیمن و کم جارا دوبارت بن یان حتی الهمی کسان آهیدش الهمی کس نشین بکنج تقبل ناکن اوی در دوری و تقبل آوی ناکن زانی وقتی باید سر و کمار عراقی وی فتره سر و کمار و پشتی چوی رحمت شنیکا عراقی همی و کرد و منطقه همی و زانن گرنگی آوی کسی چند بویه همی گاوا مثلا تشتکی گلک عجیب الدو بود یعنی اگر دلایان چند دجمنتی با چند خلافاتی داد مازم بان مام جلال شیا گلک ساناهی و وقت بجنوی بفراد نفادا بشکل تو گهین تا ایک اوجی چه دیار کد زیرکی آوی کسی دلساخی آوی کسی رازگوی آوی کسی دیار کد یعنی گلک جارم کشل عراق گلکت مازموی بس اوی کسی رابوی یه بوی ناوی کارف کشید بدن کری یعنی نمونه که وقت بجن نمونه که ویا گرنگ دی بوده بجن ناوبینا پکک و حکمت ترکیه دا جیاک هبو یعنی هنج جیک دیر بونه جیاک هبو کجاره که بشن دانستانال گلی کن یعنی سریوان دا نبو کسی جی باور نکرد ولی اف کسه اوید بجنه امام جلال وقتی ترگوت آزاراتی سر حکمی خود گهان دا ترگوت روزالی گوتی بوچی ترکیه گل پکک دانستاندن آنا کرد یعنی حتی ترگوت اوزالی گوتی ما کی دی واقعا نکد دانستان نکد گوتی از ده هولدم گوتی از ده هولدم اوانجا بین و سره که دانستان دن آبکن ما حتی که اینگی دیو کتو کشن و شری کن و اف مال ایرانیه بو چیه؟
طبعا بشتين يچوي بيقا دف برس اوجلاني اف بشنيارا دانا برسينجي ويجيا قبيل كري شينجي دست مفاوضات تا دست بيت كي يعني اول رولي في كسي وقت بيجن خياط كي راست يعني كسا كي هو صاب شيت همي چند دي وقت بيجن دجمن كاريا مازن بد بس آخفنت في بزيركيا وي تجربة وي شيت همي قابا بصانهي بيخ تقولن يعني هكر خو سر حسابا ويجي با ام بيجين سر حسابا فكرة با يعني ام بيجين دوزا ويجي با بس كو گلک کسین دیان گلک ملتین دی لیک نکفن اوی تنازلت کرزی بوه که بوچه کو کیشه درست نبید کو مشکلین مازنتر چی نبن امن مشکله که ده امی حل کین بلا او حل سر حسابا مجی بیدن حسابا کردینیا مجی بیدن يعني كسك خوصا فكر بكتن فيتن تشوا جواك تماشايوي بكت ما مستا والله جواد دويت وسط تماشايوي كسي بكت كو كسك بكسي نايتا غوري كو تجربه وقت بيجن يا ديار بوي كو تشوانا دويت اف جواتا همي بشتوان ياوي هزري بكن او هزر اول سر بريوات شو وحتى نهجيا بردوام ديا بردوام جيبت اف جواتا محتاجی هندیه چون وی براستی پلان دانا بو کو وی مجتمعی وی جواته اج همی نخوشیا و همیش دردسریا رزگار بکن جبر هنده یعنی سروی جواته بیتویه پشتگیریا هزر و بیر و بوچونت وی کسی بکن زور باش ما مستمالا جنابیتت آخفتنت خود دو سه جارا بحثی هندی کرکو کسک جهوی ناگریدن ام نابجین کسک ده جهوی گرید بس تو چه ریسک که دبینید نوا رزینه کتیان اجتماعی کردستان دا کوده کسک هبید سربیر و بوچونه توی سر فکرین وی سر خباتا وی ده بردوام بید روژک بید او جیوکی بیدن چنکو همی تش تدریجی دست بگینه چه تش چینه با اما مستحما اکثر بشت سری و جهوی درست بید همی تدریجی دست بگیری تایبت امی بجین وی سر لانه يعني راستي هبدو هالسروكن يكتي دو جنجت جاجبينم بس صدي صد يعني امام بلا صدي هشتيجك جيبي بيجر من بس چون زماني وا نتمت يه زماني امام جلال بزحمته راست زماني امام جلال قالك زحمته البوج بيعودي بس هما اگر صدي بتهشتيجك از گلک ممنونم و انشالله دی بدیک از گجبینم بخواه يعني بی اربیوه يعني پشتی وی کنگره چارو الموقفين سرکلات یا کتی و هندک تشتی باش وی تیده دیتن يعني اوین جبری انه ام همی ما هاوارد کر ام يعني ایک دنگیل نافی کتی ده نبو اگر ایک دنگیل نافی کتی ده چه بو همو برادران سر باز امام جلالن بس يعني شخصي يعني جهوي صد بيجتني اصحاب قناعتي ده نوبه راست چنگی من امام جلال دیتی از امام جلال يعني امام جلال تويتقال شيء يعني باور بك هم يعني حتى المسالي عسكري جانا ما بيجي يعني ما يعني هم قالك اوديبون يعني جينا راضيبون يعني امام جلال بوچوت يعني امام جلال شو هم دي تشكين يعني مغامر جبول قال جها مغامر بو يعني مسائل عسكري ده بله ممستا جنابته چه بجید يعني کسک ده هبیتن کو بشیتن خباتایی بردام که چنکو خلکک امیده خلکک بهیویه تایبت به سرکردات یا نیو ایکتیان اجتماعی کردستان ده کو ده هر دو هفت سروکین ایکتیان اجتماعی کردستان شین هر چه نبیتو که جناب ملای گوتی يعني هندکش صاده و والات یتجی کن والله زانی یا برجاوه وقتی بیشن وقتی کسی که هوسا خدا نوی خباته و خدا نوی تجربه و خدا نوی زیرکیه جهه کی راد بد نورماله وقتی بیشن ما ویت نوید والله که مازن پیدا راست او والله جی صانهی بیت تجیکرین یاش مو وقت بید وید بله راست هندک وقت بید وید کبشین وی والله تجیکرین بس باشه مام جلالش کی ور رابویه هیچ جواکی که رابوی راست مانه بلکه صبحی مام جلال گدیش وی جواکی رابط یعنی دیر نداند
یعنی امام جلال چو یعنی چنکو او یعنی ام خو ویتن وی حالتی دا خو شرمزار ببینین هکر کس جهوی نرامید حقیقت بو چنکو اوی هنده سال عمر بری نه ما والله چوه یعنی وی وقت بجن گلکت بری وی مثلا خباتا کری و کرداتیا کری و مثلا کسید گلک شارزا و زیرک هبون یعنی ساکه تاریخش مثلا شیخ سعید پیران بو یا نوزان معنی وفت سلکو یا افجا پشتی هنگ مثلا قاسم لوی هاتی و کاکنو شیروان و مام جلالا بس یعنی وی جواکه کسید زیرک تیده هایی راسته قناغه که دا قناغه مام جلالی دست خبات کری و حتی و غراد ماهی کری وقت بجن قناغه که گرنگ بو پیش و چونه که گرنگ دید گهورینه که هزری سر شورش کردستانی دا اینا باشور کردستانی یعنی اول نقطه که گلکا مهم بو بری هنگه یعنی شورش کردستانی و هزر کرناش حزبت کردستانی چارچی و عشیرتی زیب زینه درکتیه بس مام جلال و کومکا دیل دورت مام جلالی مام مصطفی ابراهیم و کاکنو شیران و گلک نابت هایی اوانا شیان هزرا چپ هزرا پیشکتی بخنه ناف شورشا کردستانی جی اوهجی خالقا گرنگه کسا که دی که بید جهوی بگرد نگوته تا یعنی اگر وی مجتمعی دا کسا که دی نبید دیارا مجتمعی که مرینه بس من باوریا های ده هبن و پیدا بن بیت روژه که دواکی ویلینا اللي بورينا دمی اکید او کسا دی پتر جه خوکن و دی پتر دیار پیدا بن بس یعنی نابید متابسانا هینه احتمالا گلک جارا کنده کمالگه دین مثلا 100 سالا 200 سالا کس اگه دیل پیدا بود دی بتا ستیره که گش نابید متا 100 ساده همی صفات مام جلالی دوی کسی دا کم بن بس چنه که هفته 8 ساده جیتی دا کم بن همه گله باشه اوشی گلک ها باشه ما مستحکر جنابیت پیفادی ماهی که هبید چنکو دمی محل هنده باشه گلک سپاس به اما جوک پشمرگی دیدین سوز و پیمان دیل سر باز امام جلال بردوامی بدینه حتی آوات دوی همی بینه گوره حتی مبشیه حتی رخت لاشی مدمایا همیشه بردوامی سر باز امام مازن و امام جلال دائما پشتکی گرنگ بده هبو امام جلال باورمند بو بس باورمند که راستی بو آیاتا که قرآن ها قرآن پیروز بسم الله الرحمن الرحیم دائما او آیاتا گرنگی پید دا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنها او معنوي قالك جرينجا وقالك اوديا يعني القرآن او كسي يعني تشتاق قولت بنو بيجريه بويدك يا باش بله يا باش يا كده بجا دائما مامجراش همين تشيه باش تل بجارت همين ناحية كده في دار مامجرال جهه که آرام یا خدا بنوید بهشتا برین شاد بد هم بجین امام ما پیمانک و دای اما که پیشمرگی دیدین دل سر بازاتا بین و دی جیل خوش و کسو کار خوش سروی ربازه پروردک هر صاحب السلام مستا که جناب ده پیوک آدی ماهی که حبیب کردی والله پیوک من آدی ماهی که اسیوید کم اف گنجت نیگهشتی فایده که باش هزرو بیرد وی کسی ببینن و وی هزرو بیرا زنگین تر لیب کن و الپاشا روژه هر ایک شاب تمام جلالک بجید زور سپاس به هر دو کام مستقوهین میوان مبون هوا هم مازن کرید بینه رو داریم پرایس و کیمال دست پیک گوتی هیوید که این ام بشین پیچک اشخابات وید وی دم دیار کی دای جناب امام جلال بوها بشین دیار بکین سپاس بوا کوهین بینه رو دارین مبون مالا و آوا حتی اموهین خلق کادی دبگهین ایک جیر چاودری خدای مازن دابن